Ndabaramukije nshuti bakunzi ba Bibiane TV, mbahaye ikaze umwanya w'amakuru kuri Bibiane TV. Mbafite rero inkuru idasanzwe cyangwa se ni breaking news, aho ngiye kubagezaho amakuru agendanye n'imyemerere n'imyizerere cyangwa se n'amadini. Ibintu biri trend ku isi, ni inkuru igezweho hirya no hino mu bitangazamakuru byacitse ururondogoro, bavuga uburyo Papa Francis ku rugendo ari kugirira muri Indonesia. Uyu munsi rero ntago ndi buvuge ku bintu byinshi, ahubwo ndababwira igishya cyangwa se amakuru adasanzwe, aho yasomeye misa muri stade ya Jakarta mu mujyi wa Indonesia. Rero aho muri iyo misa yabereye muri iyo stade, Papa Francis yabonye umwanya wo kubagezaho message zikubiye mu ruzinduko rwe n'ibimuraje ishinga muri urwo ruzinduko. Uyu munsi wa none rero mu mujyi wa Jakarta muri Indonesia, Papa Francis umushumba wa Kiliziya Gatolika, uyu munsi tariki 5 z'ukwa 9 2024, mu misa yabereye muri stade y'umupira w'amaguru cyangwa se stade ya football, ahahuriye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu, yabahamagariye ubumwe bw'amadini cyangwa se religious unity mu Cyongereza. Yagize ati, ndabashishikariza, ndabifuriza kubona iyi mbuto y'urukundo, kubona iyi nzira yo kuganira turi kwerekana hano, buri wese yereka urukundo mugenzi we. Iyi nzira rero iratuganisha ku mahoro arambye. Yabwiye abari bahuriye muri iyo stade barenga ibihumbi 80 bari bitabiriye iyo misa muri iyo stade. Yababwiye icyari kimuri ku mutima, cyane cyane agaruka ku bumwe bw'amadini bugomba kuranga abanyagihugu bose ba Indonesia. Uyu musaza rero, uyu mukambwe w'imyaka 87 y'amavuko, yabanje guhura na Grand Imam Nasaruddin Umar at Jakarta's Istiklal Mosque, aho yanasinye amasezerano y'ubumwe bw'abasilamu n'abagatolika by'umwihariko, ndetse no kurangiza burundu intambara hagati y'abakristo muri rusange n'abayisilamu, cyangwa se kurangiza amakimbirane hagati y'amadini. Aha kandi muri iyi mihigo basinye amasezerano arebana n'ibigendanye na climate change. Ubwo bumwe rero bw'abizera niyo ngingo nyamukuru yari muraje ishinga muri uru rugendo yagiriye muri Indonesia, cyangwa se amazemo iminsi muri Indonesia. Ni ipfundo rikomeye ry'ubutumwa yarabashyiriye. Ayo masezerano rero yasinywe ariyo unity between faith, nk'uko ari ryo pfundo ry'ubutumwa yarabashyiriye. Ayo masezerano yiswe religious harmony for the sake of humanity. Ubutumwa bw'ubumwe bw'amadini yabuhaye amadini 6, nk'uko nari natangiye mbabwira yuko yari yageneye ubutumwa amadini anyuranye abarizwa muri Indonesia. Ubutumwa rero bw'ubumwe bw'amadini yabuhaye amadini 6, nk'uko nari maze kubibabwira, harimo Aba-Islamu, Aba-Protestantisme, Aba-Catholicisme, Hinduisme, Buddhisme and Confucianisme. Nababwira yuko aya madini 6 harimo Abayisilamu, Abaprotestanti, Abakatolike, Abahindu, Ababuddhiste ndetse n'abandi utabasha kumenya imyizerere yabo, batafite amadini cyangwa se abarizwa mu yandi bafite indi myizerere itari muri iriya tubonye 6. Yagize ati, we are all brothers, all pilgrim, all on our way to God,
beyond what differentiate us. He said, yagize ati twese turi abavandimwe hejuru y'ibidutandukanya byose, turi mu rugendo rumwe rugana ku Mana, umusumba byose. Rero Imana yo iri hejuru y'ibidutandukanya byose, iri hejuru y'ibyabasha kuturemamo ibice ibyo ari byo byose. Twese rero turi mu rugendo rugana Imana. Niyo mpamvu twese ubwo tugana umubyeyi umwe dukwiye kugendera hamwe, dukwiye kugendana ntawe usigaye, dukwiye kurandura amacakubiri hagati yacu, hagati y'abayisilamu n'abagatolika, hagati y'abaporoso n'abakatolika, hagati y'abahindu n'ababudiste n'abandi bose batari muri ariya madini atandatu. Rero bamaze kwicara bombi, imamu na Pope Francis basomye ahangaha nagira ngo mbabwire yuko yagize ati twese turi abavandimwe mu musigiti. Rero nagira ngo mbabwire yuko yagiriye n'urugendo, usibye iyo misa yasomewe muri stade, yari yitabiriwe n'abantu barenga 80,000. Yari yabanje kugira n'uruzinduko mu musigiti w'abayisilamu, aho yakiriwe na bande nziza cyane y'akataraboneka, ubundi isanzwe ikoreshwa mu mihango ikomeye cyane ya kisilamu. Rero aho yahageze yakirwa n'iyo bande, baramucurangira, baramuririmbira, bamuha ikaze rimukwiye nk'umuyobozi rwose wubashywe. Bamaze rero kumuha ibyicaro, aba bombi imamu na Papa Francis, hasomwe ibyanditswe. Ibyanditswe byasomwe rero, hasomwe ibyanditswe muri Korani, hasomwa kandi n'ibyanditswe muri Bibiliya mu rwego rwo guhuza imyizerere. Pope Francis kandi yatanze mesaje irebana n'ibidukikije. Ntago yari kuhava adatambukije mesaje, kuko urugendo rwe rwari rufite mesaje ebyiri z'ingenzi: ubumwe bw'abemera, ubumwe bw'amadini, guhuriza hamwe abanyamadini, ko cyane cyane akababwira n'ikibazo cyugarije isi, nk'uko dukunda kubivuga cyangwa se nawe akunda guhora abivuga, climate change cyangwa se imihindagurikire y'ikirere. Ntago rero aho agenda hose yareka kuvuga muri disikuru ze ubumwe bw'amadini ndetse n'ikigendanye n'imihindagurikire y'ikirere. Aho rero niho yatanze mesaje irebana na environnement, aho yagize ati save our environment, turengere ibidukikije. Nagira ngo rero mbibutse yuko muri Indonesia ni igihugu cy'abasilamu hafi 100%, kuko 87% by'abagituye ni abayisilamu. Naho abagatulika bo ni 8,000,000 zonyine. Iyo tuvuze ko abasilamu ari 87%, barangana na 242,000,042 z'abayisilamu. Naho urabona 13% niko kagabanijwemo abakristo, niko kagabanijemo abahindu, niko kagabanijemo ababudiste, n'abaprotesta, n'abakatolike. Urumva abo ngabo ni minoritaire, birumvikana, bafite 13%. Amadini 5 asigaye ndetse n'abadafite aho babarizwa bose bari muri 13%, kuko 87 byose kw'ijana ari abasilamu. Uyu mupapa rero amaze kwigarurira imitima
imitima y'Abayisilamu nk'uko mubibona, nk'uko mwabibona hirya no hino, uburyo yakiriwe, uburyo ahora yakirwa iyo agiye mu bihugu by'Abayisilamu, imbaraga ashyiramo zo kwigarurira imitima y'Abayisilamu kandi zitanga umusaruro. Rero ni ukugira ngo nari nshimye kubaha amakuru ajyanye n'uburyo mugomba kumenya aho impuzamadini igeze, cya gishushanyo cy'inyamaswa kirimo kuremwa kandi kikuremwa ku muvuduko, kandi nagira ngo mbabwire ngo kizicisha utazakiramya wese. Ibyo byose byo kurema icyo gishushanyo cy'inyamaswa ariyo mpuzamadini ni mu murongo ngo wo gushakira isi amahoro, kugendera hamwe, gufungurira imiryango abantu bose bakagendana, bakagendera hamwe, mugasoma Korowani, mugasoma na Bibiliya mu materaniro amwe. Niba mwahuye rero muri amadini menshi, bizajya bibaho ko buri dini ryose rifata umwanya mu makoraniro, kuko icy'ingenzi ngo ni Imana imwe basenga. Aho wanyura hose bemeza ko Imana ari imwe kandi ari umubyeyi wa bose, ko ntawe Imana yaheza. Rero ntago nasoza ntabibukije, aya ni amahirwe ngewe mba mbonye yo kubabwira ukuri namenye. Ntimwite ku by'isi, Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa Data atamujyanye. Ubumwe mu bwubake cyangwa mu byihorere, ariko icyakabaye cyiza, niba waramenye Yesu, mushyira abandi bamumenye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimburira umunyabyaha ko agiye gupfa, ntumuburire. Umunyabyaha azapfa azize icyaha cye, ariko niwe nzaryoza amaraso ye. Uyu munsi wa none rero turi gushishikazwa no guhuriza amadini hamwe, buri wese yubaha idini rya mugenzi we, buri wese adashaka kubwira mugenzi we ko yayobye, ariko Yesu yatubwiye kujya gushaka intama zazimiye. Intama zazimiye rero ni za zindi zigeze zimenya Yesu Kristo, ni za zindi ziri kuzera mu bihuru no mu bihanamanga. None we wamenye Yesu Kristo, ntabwo ufite umutima wo kujya kubashyira Yesu, kandi Yesu Kristo ubizi neza ko ari we gakiza. Niwe gakiza, niwe bugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Ndabakunda cyane rero, ni ayo makuru nashaka kubagezaho kugira ngo mumenye uburyo igishushanyo cy'inyamaswa ariyo mpuzamadini kiri kubakwa ku muvuduko urenze uwutekereza. Ubundi mu biranga cyangwa se mu byagiye biranga Abayisilamu n'Abagatolika, bagiye barangwa n'intambara z'urudaca, ariko uyu mupapa imbaraga ari gushyiramo ubona ko yibanze cyane ku guhuza Abayisilamu n'Abakristo muri rusange, cyane cyane by'umwihariko Abagatolika, kuko uyu mushumba ni umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, ariko ni n'umushumba w'amadini yose ya Gikristo. Uko niko kuri. Ubwo rero ubundi amadini manini birazwi yuko n'ingoro zubakiwe impuzamadini. Abu Dhabi hari ingoro 3, hari ingoro y'Abakristo, hakabaho ingoro y'Abayisilamu, hakabaho n'ingoro z'amadini yose ya gakondo. Ubwo rero amadini n'ubundi ni 3, ni Abagatolika cyangwa se bavuga ko bose ari Abakristo. Christianisme ihagarariwe n'Ubugatolika, Isilamu ndetse n'Abayahudi bahagarariye amadini yose ya gakondo. Rero ayo ni amakuru nifuzaga kubaha. Nawe wagenda ukamenya ibiri kuba ku isi, ukigenzurira, ukamenya uruzinduko Papa Francis arimo muri Indonesia.
n'uburyo yakiriwe neza, n'intego y'urugendo rwe ni ugushishikariza ubumwe bw'amadini, ni ukurandura inzangano hagati y'amadini, ni ukurandura amacakubiri, ni ukugendera hamwe, amadini yose akagendera hamwe, ni ukwibumbira hamwe, amadini yose nta n'umwe usigaye, akagendera hamwe, yaba aya gakondo, yaba aya gaturika, yaba abahindu, yaba ababudisite, yaba abasilamu, amadini yose, haba n'abatagira aho babarizwa, haba amadini ya gipaga, ibyo byose bigahurizwa hamwe, tukagendera hamwe, niyo ntego ya Papa Francis. Nyamara ariko nari nshoje ntababwiye aka jambo ry'Imana ni ukuri ritubuza kwibumbira hamwe n'abatizera tudahuje, ngo mbese umucyo n'umwijima byabangikana bite? Ariko se koko sibyo? Ariko ntabwo nshaka kutinda, buri wese abitekerezeho, ni amakuru narinje kubaha, ahasigaye ndabakunda, nakagaruka, bye bye kuri Bibiane TV, turabakunda kandi ntimukahabure, niho musanga amakuru yose arebana n'imyizerere. Bye bye.